Kasih Pak Ustadz. Hafiza kelas berapa nih? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Tahun lalu udah pernah ikut belum? Belum. Nah, pertama ya, perdana nih ya. Oke, baik. Perhatikan Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Baik, anak kami Hafizah ya, namanya pun dah Hafizah nih ya. Iya Pak Ustadz. Tentu dari namanya terkandung harapan dan doa kan? Iya. Ya bagus. Siap nak ya, satu ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم
Innallaha bima ta'maluna basir. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Ya, soal ketiga. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah tuntas untuk Hafizah Irhamni. Dan seperti apa komentar dari Dewan Juri kita, Pak Ustadz Yuni Maha? Ya baik, alhamdulillah lancar, tidak ada bel. Cuma ada beberapa yang perlu diperbaiki tajwidnya ya. Kemudian masalah mengulang tadi. Waqaf pada soal kedua, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Tadi ngulangnya amalam dari hamzah ya. Hamzahnya itu milik kalimat nisaa. Nisaa itu satu kalimat, jadi kita tidak boleh mengambil sepotong. Misalnya ada kalimat bahasa Indonesia begini, baju dalam lemari. Lalu kita ulang lam lemari. Ya, tidak sempurna dia ya. Jadi ini nisaa, a-nya itu punya nisaa. Jadi kita tidak boleh mengulang dari amalam ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Kemudian ada beberapa tajwid nanti disampaikan oleh Ustaz Rafi'i. Baik, terima kasih. Oke, baik. Dari Pak Ustadz Rafi'i silahkan. Ya, alhamdulillah anak kami hafizah, tidak ada bel ya, sesuai namanya hafizah. Pertama yang tadi udah dikomentar Ustaz Yuni Maha yang nggak boleh memisahkan satu kalimat ya, menyalahi arti. Baru tadi ada dibaca juga wa anta'fu aqrabu. Fu-nya itu harusnya mat jaiz munfasil ya, tidak diberikan haknya. Kemudian mimati bertemu fa, nggak boleh dengung nak. Seperti hatta yuqatilukum fi, nggak boleh. Ya, mim mati bertemu mim dengung, mim mati bertemu ba dengung. Selain itu namanya ijhar syafawi. Ini mim mati bertemu fa, ya tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian kalau bisa iramanya ditingkatkan lagi biar agak greget ya. Belajar dari bisa diputar MP3 atau YouTube cari irama yang enak kita dengar ya. Oke, tapi sudah bagus tampilnya. Ini penampilan pertama sudah membuat sejarah ya. Ya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz untuk Hafizah Irhamni ya. Masya Allah ya.